على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن أبي أمامة عن أبي أمامة saking Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili annahu sak temani Abi Umamah iku ro'a tau ningali tau mirsani sapa sahabat Abi Umamah ningali sikatan ing napa jenenge logo wesi apa sikatan mon sikat asikatan logo wesi bikasril jim sikatan semacam beda dari besi. Ken kok kelero sikatan haddadiyah berisi pada makna sobung logo wesi nek kenapa rel kereta api, jalur kereta api, napa gengsian, kening haddadasikin mengasah, menajamkan, ki gengsiane kepada tinggi, sikatan ing napa niku logo wesi utawa napa niku napa jabane sik gengsiane ka palu wa syai'an lan suwiji-wiji min alatil harthi saking alati nggogo yakni atane mata bajak mata bajak nika din sengkalan bener ya sengkalan juga lah saya tepak napa bahasana din sengkalan dia iya juga lah cabeng cabeng jadi sape saya numpak sapi orang pas beda pereng apa beda alat sini kasih kira nyengkal loh ya nyaman apa cabeng ki moneng desel saya ada ruah kebe nyakak kebe ngano sabe nika mata bajak sikatan se dari beseh ulang-ulang boleh annahu sak temani Abi Umamah iku ro'a tau ningali sapa sahabat Abu Umamah sikatan ing logo wesi garis miring napa cabeng nadin sengkalan apa bahasa Indonesia nyengkal ya mau sok nyengkal ri wah
Apa namanya ki neka pondin singkalan neka pon singkal jangan sorry singkal ya. Wa syai'an lan suwiji-wiji min alatil harthi saking alat gogo. Faqala mongko dawuh sapa sahabat Abi Umamah, sami'tu tau krungu sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh la yadkhulu hadza baita qaumin illa udkhilahu dzullu. La yadkhulu ora bakal melbu apa hadza iki sikatan wa syai'an min alatil harthi. La yadkhulu ora bakal melbu apa hadza iki sikatan wa syai'an min alatil harthi, ora melbu baita qaumin ing omahe kaum golongan illa udkhila angin den lebokaken hu ing baitah hu ing baitan hu ing bait illa udkhila angin den lebokaken hu ing bait opo adzullu ino kehinaan. La yadkhulu ora bakal melbu apa hadza iki sikatan wa syai'an min alatil harthi, ora melbu baita qaumin ing omai qaum illa udkhilahu angin den lebokaken hu ing bait apa adzullu ino utawa kehinaan. Satu saat sahabat Abi Umamah Al-Bahili masuk dek situng compok neng dalam compok nikah beda alat-alat pertanian, sikatan, mata bajak atau logo wesi nikah, lempak, pacol, ya min alatil harthi, celorek masalan. Bareng pun masuk ketinggal ngak nikah, kata beliau, sengkok tau mereng de bunuh Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu hadza baita qaumin illa udkhilahu dzullu. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah alat-alat ini masuk, hadza yakni sikkah wa alat minal harthi, tidaklah alat-alat ini masuk ke dalam rumah sebuah kaum kecuali Allah akan memasukkan ke dalamnya kehinaan kepada mereka. Hadis nikah mun kita cermati dan kita pahami secara zahir beda kontradiksi. Tak ketemu nikah bareng hadis sebelum. Anapa? Karena hadis sebelum menikah Al-Imam Al-Bukhari narangaki tentang fadluz zar'i wal harthi. Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Terangaki bahwa keutamaan orang atane, orang menamen, mun bada orang menamen kemudian taman ekakan mano, ekakan manosah, ekakan hewan-hewan buas, maka jadi sedekah. Tak mungkin. Bab pertama Kitabul Muzara'ah babu fadli zar'i wal harthi wal gharsi. Pas bab nomor 2 engki panekai terangaki tentang kehinaan daripada orang atane. Paham ya? Bab beri kan terangaki tentang keutamaan atane. Ya. Bahwa orang atane nikah raja genjerna. Pas hadits nikah riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili narangaki tentang kehinaan masuk ke camon orang bodo pacol, bodo lempak, bodo cabeng gelek din alat untuk nyengkal, tak bekal masuk alat-alat riada bungkona orang kecuali Allah Ta'ala memasukkan ke dalam bunga gelek kehinaan. Tuh mak bisa orang katanya kocak hina
Lah ini kepentingan orang atorok ke ulama. Cek parca jemon bedereng ngocak cukup Al-Quran, cukup hadis tanpa penjelasan ulama, ya tak bisa cek demone pahamin secara zahir, aneka tak nyampung neka, ada korelasi neka, kontradiksi neka, pro dan kontra. Mon pro pantas mendukung, kontra pada tak cocok kah? Ada pro dan kontra ya. Sesitung menjelaskan tentang keutamaan orang atane, hadis ini kan menjelaskan tentang kehinaan orang atane. Nah, ini kepentingan kaulaban panjenengan atau cek langsung Al-Quran, cek langsung pahamin secara zahir Al-Quran, secara zahir hadis, tetap butuh ahli ulama ahli tafsir dan ulama ahli hadis. Dar cara memahami. Mun atoro anikem ya. Mun tak atoro penjelasna pakar-pakara hadis, pakar-pakara Al-Quran, tafsir Al-Quran. Cak genar itu oleh sana. Tak bakal masuk alat-alat riada bungkon orang kecuali bi Gusti Allah masuk kehinaan. Enak bi Gusti Allah. Mun beda alat-alat atanir ya. Tareng hina kabeh orang saatane. Sedangkan babari terangaki fadlu zar'i wal harthi wal gharsi. Ngaji sebelum babari terangaki tentang keutamaan orang namen, orang atane. Sedangkan senikah hadits nerangaki tentang kehinaan orang atane. Tak ketemu nih jelas berseberangan nih kontradiksi nih tak mungkin, tak bisa ditemu. Maka mun senikah perlu kaulaban panjenengan memahami bahwa hadits nikah benih untuk mencela orang seatane, akan tetapi kemungkinan besar pekerjaan atane nikah bisa menimbulkan kehinaan. Contohnya benyakan reng atane benyak tak bejeng, nyak benyak reng atane takok sea perang, meninggalkan jihad, meninggalkan sholat, meninggalkan pasah. Karena bentak mampu. Lah singke orang seatane kemudian melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, iri seena. Bedereng atane ngak ka pangeran ya bede banyak yang si tak bejeng banyak ki ya rip magrib akun mekol. Osoma oleh na atane je pekol dari sabo jo rip magrib para saru ya gelu cereng selebaran panda bejeng di mah. Tak pasah. Bener yang jauh tetangga bener tetangga disa pada yang pajaran lebat kula neng sabo kau mor terus pasaan antara jenazah kula aglower tak ngenom pak tuh bedu ngarah kalau pajak pasan mata ber ke kula ngenom gos tidak mengkoi pataber ngenom saya sak pasaan. Iri sen mendatangkan madallah, mendatangkan zullah, madallah, mendatangkan kehinaan kang kui orang-orang se tak norot ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang atan ini kahina? Jareng pun lah jelas fadlu zar'i wal gharsi, monekakan binatang dadi sodako. Kamu pak sombong kecuali reng atane banyak sodako nah. Dalam Al-Quran afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Dalam Al-Quran diterangake kamukah yang menumbuhkan atau kamikah yang menumbuhkannya jangan Allah. Banda tugas atane namen selebihnya pasraki ke sengkok sinaman capi sama pedis sengkok jangan pangeran. Pola bener yang namen capi pah beri ramason capi malai pedis. Taman cabina engkau sama bedisa, taman tebuna engkau se memanis, taman pauna macam-macam antara na pau gande, pau gedung tak pada rasana, bi pau mana lagi tak pada rasana. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Dan Gusti Allah. Apakah kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkannya? Mun Allah saya berkehendak. Lau nasya'u la ja'alnahu hutama.
Kalau kami berkehendak, maka benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering. Mula Allah Ta'ala tak kesokan. Orang atane gagal panen. Gagal panen. Walaupun opo itu paling ngelarang, bibi itu paling mapan. Mula Allah tak kesokan matombu, tak tombu Pak. Kula namen jagung tombu jengkel. Ada jagung sekali. Benda lah benda. Eromat lah eromat. Tugas manusia tamen tau sataneen jagung senamen jagung kecik tau boy tau satale debu kan sukuni ban kulaku debu boleh debu tak usah engkau sama tombu jangan Gusti Allah. Umpama pekerjaan ni kehina tak mungkin Allah Ta'ala nyoro atane siapa sama tombu engkau jangan Gusti Allah. Mon pacet aneka beda kehinaan dalam Al-Quran ya belum hadis kala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah kakan orang keco orang kakan hewan kakan binatang dadi sedekah. Ini menunjukkan bahwa atan ini kamuljek. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanyaki, ayyul kasbi atyabu? Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang terbaik? Qala, maka jawab Nabi, kasbur rajuli biyadihi. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, atane, namen sing ngerpas, sing ngebes. Payah nika, tanang dari hasil jerih payah tangan. Kasbur rajulu biyadihi. Umpama coba Pak, umpama mendatangkan kehinaan atane nikah, kelaban tanang nikah, tak mungkin Kanjeng Nabi ada bu keutamaan alako kelaban tanang. Ini masa tak bitanang ring atane. Ya bitanang, namen bitanang. Marjeneka nyemprot ya bitanang. Belotong ya bitanang, ngaengin bitanang. Ngarek somanye kerpas jebi tanang kapi. Berarti kasbur rajul biyadihi neka pekerjaan siapa bangsa tanang neka adalah pekerjaan si paling bagus. Lako. Tadi mau ngerpas tidak sabar orang datang pengajian moral telepon mana tak pate lebar kerep neko rekan pengerpas orang. Mau datang esawal telepon bi di tauhid ni gala mau le ko seloke jangan gula mau datang malam lebar kerepene ko rekan orang amanca. Nah jadi karena anekah beda pujian dari Kanjeng Nabi berarti hadis nomor 2 nikah buaki Al-Imam An-Nawawi nah, dalam keterangan wal maqsudu wajhu dhulli fi dzalika wajhan, wajah kehinaan ini kepada dua. Jadi ngakir ingatannya nih kah wajhu dhulli fi dzalika min wajhain, kemungkinan besar beda dua saya bisa menghinakan dari ngatane. Atane dek sabar nih kah. Pertama, ma yalzamu zurra'i min hukukil ardi fayutalibuhumus sultan bidzalik. Mendapatkan kehinaan karena semakin banyak sabar semakin banyak mujur pacek. Kehinaan nih kah. Kan sabar kan berpajak ke di pacak andi sabar berpembian sebanyak nikah berarti sebanyak nikah sampean wajar pajak etaki bian fayutalibuhumus sultan. Al-Imam Al-Jauzi nikah Al-Jauzi diki Al-Imam Nawawi wadiki pendapat wa thani annal muslimin idza aqbalu ala zira'ah saghalu 'anil ghazwi wa fi tarkil jihadil aduwi wa naw'i dhulli. Yang kedua, kemungkinan orang atane nikah
idza aqbalu ala ziraah, ketika menghadapi masa panen, saghalu anil ghazwi, mereka menyibukkan diri daripada peperangan, tak gelem soro perang. Makanya Kanjeng Nabi orang kan lah emang tuh ya para somanyi ya soro perang deremer ya. Iya mon menang mon kalah tak ada kok siapa diki sing ngurus sahabat Tegal ya. Nyak benyan orang mon la atane eki paneka ampo kelepai dek ke kewajiban tak basah, tak bejeng, tak perang. Adapun poci dari ngatane, orang ngatane ke paling raja tawakal lah. Cek melin dari ngatane pian urusan tawakal pasrah ke pangeran paling tawakal dari ngatane. Taman dina. Taman dina. Semua tombu pangeran, semua bagus pangeran. Paling tawakal orang alako ki orang atane nika pun karena harapan besar ke Gusti Allah pun. Tak ada harapan boleh kecuali mengharapkan dekat Gusti Allah. Cuma mun keadaan nika pun ngak nika berbalik, si asal orang atane nika mulja ngak olehin keutamaan bisa jadi hina kelaban sibuk sing kelopah Jumatan nah lopah zakat tah. Orang ngatane makin kan masih sibuk bi zakat. Sobung. Mun lambe kita somanye, kita osom zakat apa lain apa? Zakat apa lain? Korang berempat are pengerpas zakat terus lek di akhir ke zakat tang tanir. Kete katane. Hassinu amwalakum bizakah. Engki mula tada zakat ancor kapi kan penyareng gagal panen ini sebab zakat tak pati beda mungkin. Tak pati beda dengan zakat nih kan. Nah ini kenyak benyakan orang seatane peneka lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ju'ila alatul harthi madallatan lidzulli lianna ashabiha yakhtaruna dzalika imma bil jubni fil nafsi au qusurin fil himmati. Hanya saja dijadikan pertanian ini adalah madallah kehinaan li ashabiha bagi orang yang mempunyai napa harth, mereka yakhtaruna dzalika, mereka lebih memilih mementingkan urusan dunia nah tenimbang akhirat tah. Imma li jubnin fi nafsi karena pengecut takok ya, au kusuri fil himma atau tadi semangat tak semangat urusan ibadah, semangat atane tok. Ani kesemaraki madallah singkecan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu hadza baita qaumin illa udkhilahu dzulluh. Tak masuk alat-alat ria dan Kanjeng Nabi alat-alat atane ndak situng bungkono orang kecuali masuk kiai kibaneka adzuluh kehinaan. Nya banyak dengatane lopah repoti dadi petani repoti dadi petani terus salate apa jan seiran jebro lah apa maning wayahe nandur salate diundur-undur rongku macet ya reng tani paling repot macet kimon segete abejeng masih bertengah sabar berapa kali kula ning Mbak Sari ngetengal orang abejeng tengah sabar aja pikir sengkal lah abejeng si atane abejeng ceregen napa tak abejeng. Saya tukang nempeng ji bae ngaji anu jadi. Rasa-rasa kaki cuma tak bajeng wis kok tak bang tak nyoroban boleh jak bang nembengan tangan dia tak barokah. Wong dadi jeregen kaki. Ya mimi kan jeregen kebe. Ngajak urusan tak bajeng bahaya jadi. Nah. Pae nggak berita bajang, mun seket tinggi baruku bu kasah, rombongan, mungkin tambah gaya mungkin, tak numpak pickup, numpak Kalia, numpak Avanza, salepan, gulu tak buka lah buang budi, so kon lah gelantur kapi pada budi, tak bu aman cemu, gawat numpak Avanza, numpak Kalia, rombongan bener demak aja.
dojo baru sudah kayak nggak baruku. Ini baruku reng bini se ketik apa aja masih pinggir sungai. Masya Allah. Cerekeun tak apa aja. Jieu semaraki napa? Madallatun semaraki nyak benyan orang seatan neka bisa napa? Bisa hina. Nah, Al-Imam Ad-Dudi beliau mengatakan Ad-Dawudi beliau mengatakan hadza liman yaqrubu minal aduwi fa innahu idza ishtaghala bil harthi la yastaghilu fa innahu la yastaghilu bil furusiyati. Aneka kata beliau berlaku bagi orang yang sudah berada di dekat musuh. Celah perang ki atane. Singku tak belajar furusiyah, tak belajar faros, tak belajar menunggang kuda, tak belajar memanah, tak belajar untuk perang, tak latihan. Padahal musuhnya jelas. Ini kitab Umdatul Qari kata Imam Ad-Dawudi tak sakapin orang atan Nigeria sekocak madallah orang atane maksudnya mula abon perang untuk membela agama akan tetapi abon sibuk bi atane tak sibuk kelabon latihan apa perang. Jadi aman kan kue resane tani aman engki. Nah ini kemudian pas paham sini ke Pak secara zahir hadis ini kah cuma nyongok tekstual langki bertentangan pajat berhadis seberi sendarang lagi keutamaan atani penikah. Oh ternyata para ulama ahli hadis narangaki tentang napa bahaya-bahaya nareng atani nikah sebab sibuk nreng alat kelaban alat atani penikah engki melampaui batas mujawazatil had alladzi umira bihi melampaui batas menggunakan hingga melewati batasan-batasan yang dituntut bejengah kadang-kadang lah kelopain maghrib pelepet mepet kaesa engki adapun keutamaan nangki ampun banyak ampunan keutamaan neka dalam Al-Qur'an al-harthan itu juga dijelasake dalam Al-Qur'an tentang keutamaan napanya mana atane neka engki. Kemudian senyebabaki orang lupa ke pangeran perhiasan dunia ini kan kita termasuk al-hartha nika atani zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسوة والأنعام والحرث والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات menjadi kesukaan daripada manusia asyahawat norte syahwat bener tak perlu samun tadi syahwat dak remah kayaknya banyak orang yang syahwat nikah membahayakan montek yatur kelaban keimanan bener tak perlu syahwat hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab gelong kalong emas orang bini semenarik syahwat anak-anak kendaraan wal khail jaran ibarat mangken kendaraan wal an'am wal harth termasuk bagian daripada zuyyina linnas yang kibaneka al harth atane are mun tak yokor tak imbangin kelaban kekuatan iman Pak tolo sedia madzallahumku nika hubbus syahawat bener tak perlu andi syahwat nika bener larang sampean cinta dek ring bini na maksudnya tak larang sampean cinta ke anak tak larang sampean cinta deka kendaraan dek mas-masan ya wajar karena manusia di sifat senang. Tapi ketika kesenangan sampean nika pun mengalahkan kewajiban saya wajibaki dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi sih bahaya. Dzalika mataul hayatid dunya, ajri perhiasan kehidupan di atas dunia hanya sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sebaik-baik ku balik ke Allah Subhanahu wa taala. Baru lebih bagus daripada nikah. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Baru lebih bagus di dalam kendaraan. Mas-masan, reng bine seratin, anak sebanyak, ya,
Tane-tane sebagus. Bedes lebih bagus dari jira. Lilladzina taqau 'inda rabbihim, kang kuwi orang sani sifat takwa ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Sehingga tak melalaikan somanyinah somah pertaninah, tak melalaikan, tak melupa keajunan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jadi orang yang takwa ke Gusti Allah. Karena bedes lebih bagus daripada menikah, daripada gelak menikah. Hubbus syahwat minan nisa banin qanatir, kemudian al khail wal an'am wal harath mata'il hayatid dunya, bedes lebih bagus. Jannatun tajri min tahtihal anhar, swarga Allah Subhanahu wa taala. Dadi pepancet aja sampai auba. Atane alako napa alako harus sampai tak sampai tak bejo. Sampai tak bejo. Nah, nikah penting ke kauleban panjenengan atau ke ulama sehingga tak memahami secara zahir daripada hadis, karena mau pahamin secara zahir aneka jelas pasti bertentangan. Cara tak mungkin pada hadis nika situng menjatuhkan, situng mengangkat, situng menjatuhkan. Ternyata tetap nyambung sokor seadillah nika, semadallah nika mon pacet orang kelak melalaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kutu banyak syukur ke para ulama ba nikah. Mumpas sampai tak terangaki sini ke para ulama. Muntek sampai tak terangaki ngak nikah jelas setining para ulama, orang-orang ahli hadis nikah ki bahaya kurban jenengan. Wah berarti peringatan aja enak, peringatan aja ki bener kapi king beda. Orang yang berkaitan kelaban pertanian kan nakal ya banyak, orang yang jujur ya banyak. Kita tergantung kualitas atau derajat iman kau lewat panjenengan. Jadi wajhul madallah nika karena hukukil ardi, karena tanggungan bumi ya, sehingga tarik pajak. Nomor 2 karena nyak benyakan annal muslimin idza aqbalu ala ziraah syaghalu anil ghazwi. Mon la terlalu fokus ke pertanian, akhirnya mone sora perintah mone sora perang tak kenceng, perintah sora Jumatan males. Karena asik aben de ke pertanian, lebih seneng ke pertanian. Nah, jadi mon menyanyiakan dekat perintah Gusti Allah, aneka berarti setiti sabab kehinaan atau melampaui batas, ya, melampaui batas. Tak ada ukuran nah. Aneka untuk kangkui orang se menyanyikan. Fa amma idza lam yudayyi. Adapun orang-orang yang tak menyanyiakan kewajiban, yang tak melampaui batas, ya tak ada kehinaan, bagus, tetap patani sampean. Ya, king cek sampai pertani negara makalah urusan akhirat. Ya banyak ponan selain apa nekeng ki alaku apa bae ponan. Alaku apa bae, mula tak bejeng tak basah. Ya madallah nika masih alaku apa bae. Ya madallah. Enten tak pola narosoan. Beda majalil. Beda majalil beda. Dadi tak ku la korosan enten. Le menebur jamburi mak jalil ampo tek ni ten. Cibuk sebuk buta lah ji ya se madallah. Madallah ni kenyaman. Tadlil singka ben enak. Ngemon sa biasa. Alako ki jualan apa tentang enak yang alako ni ka ada alako enak ni kasobu kecuali alako nyopet. Mosok alako mon nyopet. Alako ngeco madallah. Ya, madallah nikah, tadlil, merendahkan diri, terhina ungku abad. Selama nikah tak menyanyiakan kewajiban, sobung unsur madallah. Karena mayoritasnya benyan orang atane ampo lupa kebejeng. Dengkat deng ampo asam aja. Noto kaki. Mon bilen ni kan kening tengger Pak. Perutinan mbah ni kan semakin ini saya gula nerosaki kare nambah ini kan dari kare nambah ini kan beda laut teringatan nih jarang duk beduk ngaji
Jengkang mangkene ke jengkang setengah 12 istiwa mulai burdaan. Kula datang kadang kurang 15 menit langsung adzan duhur. Senin li sangit, Selasa libur, Rebu gendeng. Kemis tampung. Ini maji busro. Berapa kali kula buat dua ambil maji aja. Cuma lereng tane, beda remak. Ya karep terus apa esok nih masjid jengko. Ini beda maji busro nih kak beda. Berapa kali kula buat dua ambil maji sama jabur dari berapa kali ada orang sekali. Mau lambat macet pada laut terengkon nih kak. Jam 10, setengah 10 nih ke laut rengkon nih pun. Jam petok berangkat ke Sabah. Setengah 10 Pleman pun laut. Ngaji. Setiap yang neros. Neros kapi mangke. Borong kapi, candreng jengkang. Ayo kana panitia ada semangat. Soalnya saya beri pengajian deh saya mulang deh saya beneke sepo ngoder ya. Ada takut keluar bodrek kah? Kula ngocak deh pandai mon pokon panitia mentak semangat, kula tak semangat. Semangat aku udah non panitia semangat. Lemon panitia tak semangat, der mah kula saya semangat tah. Cek kula tadi penyemangat. Seneka kula. Toh ada semangat pon, osom napa? Siap. Rapat, pokoknya osom apa boy, mon ahad ngaji. Tapak osom bubuan aja. Lebat kula. Ya ada entar pengajian ke jengkang ngejemput, papingan ke lauk, utak panitia nang ngelep. Para duhur ki ngelep. Tak tole kula, tak tole ke timur neser tak kok perasaan tole ke berek. Kula tak yolo. Kepepet Gus kok yo. Kepepet Gus, oke lanjut. Sama-sama kepepet, daerah mana lagi kepepet. Aning mon ngocon osom apa bi ngaji. Yuk sampai tak ngaji, tak ketua panitian aja. Lengalak ke lengan, osom main ngerojon-rojonan, osom main. Kepepet Gus. Padahal kula tak tole neser tak kok perasaan jan kula tole keberek, kula kayak yolok. Kepepet osom bubuan. Tak langkong ahad bari tak ngaji kula ki tikel pon. Pokon mun tepan kepepet ki, alamun tak kepepet ngaji. Si Pak apa mun kepepet kan oleh Pak, darurat je nyaman. Mula darurat je tak apa-apa, cile darurat. Pak apa je mun darurat tak apa-apa. Ki sering ngakan betang tak oleh, mun tak kok mati suruh ngakan betang darurat kepepet. Kepepet. Masya Allah, muka titik ilmu semanfaat. Ampun paham ki. Jadi sobung napa nyaman sobung perlawanan bi hadits saya terangaki beri tentang fadlul zar'i wal harthi, tentang keutamaan atanih bertanam. Saya semakin nerangaki kehinaan. Hina neka montane kelak nyebabaki menyanyiakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala melampaui batas. Masya Allah, tak bila beri napa kula lebat neng bersabar nikah para sakit mekol dari tengah sabar ya nyongok dirimu aja peluan aja dia tahu boleh ji kau tak tahu asli ni ji kan saya tahu kan been ji yang saya tahu kan ji hamil nikah timun kira maghrib mulai keluar ji pas saya tukang mekol segentenan mau tak kau elang gentenan bejang kada ben saya ngajak bajeng deki raja kencen tetapi ada wah nih kenyaman ada wah kereng tane coba cet lo raji cuma jilai utak deki soronin bangga ben kapi deki anu bagi daji juga ya salah loraan benian baca pelean mau loraan ya hari haji bener yang bener loraan tanya tuh Arifin mau loraan tanya tuh Arifin. Ya saya kocak la ya'riful wali illal wali ini ke Pak Arifin. Mulai tak ngerti. Jadi mulai ngocak bab lora aja Pak Arifin pasti agile. Kula 1000 kali nyebut lora, 1000 kali agile Pak Arifin. Soalnya tak tahu mulai. Nah saya tahu cuma baini wa bainahu. Baini wa bainahu. Majibu suruh tahu ki yang pelaku nih Kak. Masya Allah. Jadi lain banji mau ngecek di lain loraan ya
Cek tak bidaki mun mejer reng taneh kita laut bejer ji. Polan beder yang ngebela kangko mun teh yolok abah teh bejer kok. Mun teh yolok ke Gus teh bejer. Kolok abah bil le. Tambah bil sekali. Ya, tadi sunnah nah orang cireken nikah mejer dek koli sebelum kering pelon nah. Nikah sunnah nikah seneng orang ngebejer. Kau sot aki apa sen. Ter lancang umur ji jamin lancang umur. Tiene cireken lain kapina mate pokok ba nodi ji kok. Kok tak cireken na sampai cireken na kaki tunya akhirat ji kok. Cireken ji hamim sampai ke akhirat. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Lengkap Pak ngaji kula kira bede Pak bede. Lora bede. Abah bede. Bede kapi, alhamdulillah. Mak Tolib bede Mak Tolib tade. Entemun tro akad bede Mak Tolib apa aja. Bede tokang sirian bede. Cek kebeter. Bede kapi. Masya Allah, alhamdulillah. Termoga tidak masih manfaat. Nah, jadi pada ngesteteh ala kona apa bayi paham ini? Ala kona apa bayi pada ngesteteh cek sampai ngalbengal ninggal kewajiban. Aneka ki ngebeb yang kita neka beb muzaraah, beb atane, yang kita neka alat taneh, aneka se nyak benyan bisa melepah deka kewajiban tanggung jawab se wajib bagi tining Allah Subhanahu wa taala. Adapun illam yudayyi mun tak nyanyiakan fala ba'sa kita ada apa tak ada tuntutan tak ada kehinaan mun pace tak menyanyiakan kewajiban malah justru mereka adalah keutamaan fadilan raja wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sallim adada ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الفلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واغلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك ريع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا، وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر، خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم، والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم أخي مسلم بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا حسن الشاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالباري والإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصولهم وفروعهم، قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس، قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وخطار المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولادي بن مضر وإخواني، قطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلهبشي، قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الحبيب عبد القادر جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي، ثم إلى روحي الحبيب علي كويتان الحبيب محمد بن طلال الحداد والحبيب أبو بكر قرسي الحبيب شابة بوته، ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحداد سانغين صاحب الحوال كي شارواني أبدا بانغيل guru tua, ثم إلى روح guru sekumpul apa guru tua bangil guru bangil, ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ النسقاب والحبيب عبد القادر النسقاب والحبيب علي بن سقاب والحبيب هادي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب عبد القادر بالفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح أحمد تنقل والحبيب عبد الله الحدار محمد الحدار أحمد بن صالح الحبيب أحمد بن صالح الحدار سلام بن نونgan ثم الوكي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما، ثم إلى روحي كهجي عبد الله محسن وزوجتي كهجي معروف عارفي كهجي عبد الحليم جاسم وأصولهما، ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله الجد مزين الوالد أحمد خليل عبد الله الوالدة مريم الفوز وفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله غشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويسهل مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويطيل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به وبسلفنا الصالحون، أن الله يعطي كل سائل منا منكم سولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله، ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويكفينا ويكفينا شر البؤس والضير، وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا، وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.